foreigner taret faduna investigation chatharingai Myanmar ngamkhai naronda lanchin na bohot naramba Slovakia national amasu fare mase khoi valid travel document yaudana Mizoram lanchin na ba khoi Myanmar lona ba ngamkhai paring da lanchin na bohot naramba da khoi Slovakia ge national Mizoram security force apakin mase haukiba khoi tang taraga humdoi da habitare za ko US ki national ama yauna ko Ukrainian tarukal konana punna foreigner taret ai na kaina Indo Myanmar ngam khai lanchinduna illegal activity chatharam bamarada NI na father hoje hoje se investigation chathani nature sida news so matang je oza kamaina kadi thambe ya gi motri kari ko sini ako ahong balak pa mayam marakta ako na makan gi ahong ba si nomo gi ako na laka daw ri bani hari ba mayam singa si ako na yam na away na sa logo daw ni aduna lana gi kari makara na taga ako group ki khara ako gi pesanang jakar lantum khar tanjal long na balak na ba ko na ba mayam tuna atra ai interest khara law na ko na ba na kana roi ko ako mut pa matam na pula min na gani hojikti gyan ta ba matam moi bani ako mayam singa se ako tongan ma gi class na taga ma gi kano kai kas na kai mayam gi kano wakhal lon son da yumpham moi ba awang bani sa pai bani nungai bani na khan ga do na te aina koi thui je linin atai kari sinate ai khoi se sigum ba khara da tawra kan da sai gi karam tong dra ga di mi du kano na ta ba gi kano rom da sum lai dina ko aduga kano yum ma sing sa dra ga di ga hai ba kano to lai ko sigi kano mayam isa gi pothok ti amu yaw da ba isa gi pothok mi gi ma pan ta mi pan tanga mi pan gi pothok ti yo ga aina amu mingon da ai gi kaleza utpa yam pang ba ba tare am kan sigi kan ma ani ma thaki mi bagi wakhanda lai bagi nature ko ko ne leiri ba ko even asing ba jangan dagi di concrete jangan he na pa ma maliam sina masigi sai phu sai thing nangi ba si u da bi da ko hojik aina points le la asi ko irang ang na handa kan American keno na ko yi ma yi private keno wizara da su American state ki missionary ne na aina lawi ko ma gi Christian ki missionary na ta ba American state ki missionary amana litawraga Ukraine gi oiba kano akoi laigre ko pha ba hokre mo gi involvement laigre training pi ba drone gi kari gi laigre then hojik Venezuela ha bra kari Slovakia masa masu kano akoi phare ka mayam leram gi ni hojik se ko maram jam strategic oiba area ne malem gi ba govern Middle East hojik conflict ki kano mayam thu I ko aduna America amsung Israel na Middle East si makoi gi ni hai batare kano energy gi phuri khaw ina bo hona ba hai batare energy gi ko thaw gi mapu ina bo hona ba gi kano ma leire America gi global police ki global commando hai batare ko masi gi oiba ron se sanana bo hona ba unipolarism define tawna ba ha madu thugai na ba mioi ba khunai nakan hona rak pa against Russia go kari ma kari lepak pa ko China lepak pa sigi marak asida India emerging kadang warak pa China gi power lak na bo hona ba da America gi interest cholak pa aduna sida Christianity na ma sem na bo hona ba da marak sida ngasai gi akhoi na tongchal lak pa aduna akhoi kangu khara ma pandi lak pa khara sida laksal lak na jiuni ga haijal laga Israel gi role lori samana bani moise ngasai gi what Israel is doing ko ngasai gi kusai China mafum rang no medic oina leram ba dagi Palestine gi marubumi amada tangjara ga hing ba dagi moi struggle de ko idum support wi ko alugo nungai khala kan da ngasai gi asuma masa khangda ba alage awa masa khangda ba asauba America na mating pangi har ga Middle East ki leibak mayam si hata nam ka tawni ga na hai ba adugi nature da haujisu like America na Christianity sembagi mingdani hojiki weba koki zojing naga hojik na amagi kano mating phangaga asauba kano ma leiriba akhoi gi swagi reason da tarmon thualiba sidi Indian khangdana masu tongjalaga khulai wena sizina kanda India itself ki jomagi geopolitics ki miyengda haiba group si ani maksina ba haiba tare aduna haiba sing sine matengna amuksu magi niyom si popi tharaga degi drug tawraga khulai lalolaga ama tawraga madu economy duna amuksu achauba ina khunba leiba ama okano oiriba aduna achauba kana illegal kanoma sigi oriba group sigi power sidi angak pane moi sidi ngasai gi kanoni ama foreign fan ama yam phangini ko Christianity na goina hona bada so ne India gi geopolitics ke no goina hona bada adu so amuk mating mayam phangdana ngasi akoi yelo furu oriba akoi mayam si wara to mun no mudi mutpagi phibam da laiduine ba muchumulai mulaka dori ni north east ma si mutpa hogra bane khangi ne ba sigi kana mayam si ki impact mayam si ye
ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯂꯣꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯁꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯨꯟꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯅꯔꯤ ꯃꯤꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ